anenan barago kay kafra noni rogo gandilim shilingi paidwalem ana yambahanga gani lingara ogwono inihe gani lingara ngogu bangwa pai ana sakogwa pai na susargo lingara rogo gize ginone ngogu chaida ani ni pai chipanga azande bamkana lemwa karaka kina auru poto sende ane no jini pai na mangalizo jinonya jini pai na manga vuru East Africa senda ani ni he jini pai na manga vuru South Sudan kani henga kaino kinogwa anya ne piko ya wara na pio rogolingana zande ya mi dunga gumenoni Bogura Abraham ne front rogo studio ngaga LTS do Americano direct boche dulele me na uri bakumba ono bikole ne kayambali moko front mbutuko na Emmanuel Roja nika dushorani barambida uri bakumba mina jar hugume mofsana fa gumen bakre tamba na wena paduka da golonia na sima jagwa ngarebo ana manga shote sidu si ana bevuna nikinya ne yana ke kama nga show kaza ko turonia na gwa pango guna sisa tupagane lingara so kinale do nono ndu Samson Masia so yani ke kafura ngutu ko chipogu apa ngogu inyani gani aboro oni gituronia na ninaki nigini apango guna sisa so chidungo gurupa duho ani yenani so kura gani boronika yeye kuna mana samoya so kujana naga kakwata kada kuna ka join nani so anikiru check up ke gini apongo guinie ane frone tambwa bakale tambwa uri bakumba ani ye ka frachpa pai biata bambata pai anada ka frachpa ha nga uzogara godu vuru South Sudan uzogara godu vuru South Sudan nduhe amakita tina terenga gukuran uyanga dandu tina terenga kutini cheo mokuaha anikita bena hanga vovondwe nikeye kinogukuru ndwe na mokuole iji kina haki zunguje kuchukura kitapahana gile roadmap irenbi manya gana mafugana fuhe nga gano we tipaka zoga gumbinga South Sudan roadmap renew ibatikani vovo hotpatindu chibagano we gupacha dunga bawarga nikado bawarga dunga baleveji ganata chadu kinarogo uwe kuti boru biswen batista ukurowe panka frach papaha nga zoga ogwa borona zogalan leadership changes alia paiki nona mangono sungo ni jenge jibolenga gani deputy governor jibolenga gani minister ni kira sanja ni belevete aja pale LTS yena ni froni tipa oni ni paich papaha kamubi Bogura gbana kuragba mukimenonga Bogura vice president belenga kote bemko ya mazoga kogba anene gele froni oni ngine apai na susa uyanga da chanke jigiso nani nga azande leaders ogwaru kumbatayo nga ga azandeyo anada ka fresh popo yombutuko wane ka sekeja pale studio no koni mbungala nani gani saka paidu ugupaidu beroni on tape frando wane chipa anini paichipa menera katona ha na roadmap renew azande chini bakle
urungoshi chipa ke ye ke yugo gupa froninga guzogara gongo gunandu awale ono mwino ho arunga ya nandu nira iraha ana banetiga ninga tijigi o umeki na bangri seyo ko na vure biraya ono mina beno ono bangri bini zamba chigu kamu bi bangri kumani zamba gulenga kuna kwala polombodu ko imo biso zogara go kumbata chipa gono we biso zogara go chipa gono we na da kanyame gunjiko onye njiko kino ho ogwa boro nga du bomborondo zumbeyo du na ereyo nga Honorable Jemo Nunu Kumba parliament emo njiko nga me eja ereji nine ima brovuru sa Sudan nga national security le yene ke joro zango gweye mbarogo pa baranga omurgopt watado arrest warrant petidungu muna andu mishimono hini gbenetio ine kijirojo nada kanya ima renew batwa onyonyoro kawogule tipagano we muradu kinoho ye jiko na kinangbato gunjiko lenga agre idiri gukura kon rokura tungakya limo kanja duong Samuel yejio Nairobi wo yejio ikindukini yepego nyonyo kuchigupai UNA pehe dakwara ginjikole ho yejio nani ile kejolo kanuka yera kinagononyo wamiko choke yati ya sovura tipaka kitejabo ni yepego nyonyo wa kondo. So biso jezo gara kumata chipagano we naida kanyame gingbato onyonye jikole imo bisa chipagano we mino kanja modu ni ka joro kanduka yera goronyo watadu midu watadu dodo hani perifike na baira kinangbato jinjikole yeji Honorable Bakusono nani chibusa yazo goko likichi okwadu ni governor ye ekijiko zanga ndwe kimweko ko yemweko kuoni ikikushukaha zanga fu ndugu pa yejikochi ina yibanyi sawonyonya njikole ya fu powo shiroti ni frani nga azante kanduko jogani bakindo gani bakindo atorobali kitobudwe kukire kikuroje ndru wai kwala kakoyo ikikuchukaha zanga nduhe abonando aljipa gana san ina jongo manat homaje gupaini ngame imo biso jezo galago kumbata ina gano we mwini kupanga me gugono wele mo jongo manate gugbana padinu ko gwa padinu ko abora mbubehe chima biso kumbata ina gano we wene pangbanganga ha bente gele minaza kanani mimbuhe fu wuriba kumanga Samson Masia ku tenhe kumbatayo tambwa yeah tamba hewa kuna peche henga wuriba kumba sidu agwa pale tenedo ani ndunga porogoyo dumuno ke binga gini pachi kama nga fulani bisara gore na gini podu tine mwengi sina gisi etini na gini anzinginia podu duti papaha nika duni wene he na nika duni bagbana he so minada katuna hana ogupangame gisaka apana do Nairobi na yato maini peace initiative vile chidu ndugu pa ya nani tinikoyo bombiko gupangame gi transition period ngagu ya mwenye ya sign he ya gisi he mbatano we ya gisi he katinye si vurugi jividu lele tiramanu bawe no we bawe no we sorry katini yeshi ki expire so
ikini zaka ka create gipanga ga tumaini ne chipo pangame chidu ni gupa kamanga abuni chipo pangame kagbisa hakumbata yo chidu ikifura no gwa boro ogwa opposition nanja hold out oguyo nanya koyo Thomas Sirilo no gwa na ayo no kura opposition chipo panga sign he and then ikika implement he Dubai. So tikita dona kana peche he ikini rashina gipanga ga security bill ona jampa ha kuna peka paninga ga ina giyejoro zanga warrant ile bombi ko gupo plan na do kujihe ngame ka gwa opposition ne sign he raisi ngaga Kenya ko ni karo go gwa bororo gwa opposition ne oboedu ko iye keka sign he Jubayo foyo ye keka da Jubayo skin da wenga wena moedu ko keke da Jubayo bon hobele na kuro vuru Jubate ulengo gu mbaka da pai iren biya dona ni ngaga ni ku South Sudan skin danga bon hobele ni ka kura Jubayo te ikini saranda ga ya passport ngo gwa position na boyo dunduko kala sikin tuna dunguno nyo fo dunguno nyo ko je idoni mujizio then ipanga ga to mine ne tiki nyesi kusai ikini gbata bujana wale ini karuka extend gupanga ga election watado kamanga inanga ngbarangara election gupaya plan hengame wadunga mana chipa gupanga ga election ya ini kayamba kina MP ngaga lingala ngaga South Sudan yo no boedu ko iye ke kamanga vote kina parliament yo and then chipa race na governors and then guyanga do yolenga guyanga da position ne race dunika nika appoint yo wakana gipana benga ga degree every time so gulengo go plan na do kuji so tikini da walenga me protest kini bali Nairobi yo jana ho chipopo kupangame tindu kumbata yo kuchumwa ya aida kamanga hate ogwa boro yafu ya mwenyo ku hotel yo guru nanja jine urunadu ikini kushio no boedu no ikini kyawara gakini afuyo imbu ikuruvuru hotel ogwa opposition nadu no boedu no ikini ikuruvuru hotel yo kusaya so gipanga gatumaini lakini guzuga so che mopi and then ikimo kisido kina Nairobi so tingo gupana do tipatu mine gipati ga ya pe froni ne nga ina pe ni mbaka da pangame tipati na ngotuloni o kanya pake na hona amanga pake na hona adu ono gipale mopi so wale ngame azogorago ikini chikini da wale ngame legbo na sisa chipopo gulegbo ngogu gulegbo ngawe bawe no wele nambida ngaga giju dulele gwina ne expire so hongo gukai manji hete ido kai extend he mana te ya prepenga tiyote ogwa painta pehe frani ngame gipale duna manga ono ikini manji gukura apati ga yokia tikini bingudo yokwa na wale ngame no gupati ona pehe gin he na manga no gupati ona pe so tikini bingudo yokwa tikini da wale nga janete ile igbishe and kai inge inaka disaha odo dunika recognize he chidwa wale ngogu nyengi pai ngogu du wana fronon ne duli kichawa chidu wachado mbatano woya asadi kamanga mbatano ka extend he ye yombo South African president Cyril Ramaphosa kuye keka endozo ka sign henga umaida kuchigu extension ngaga gi transition chikigasha gasa kukiye kizono kana Uganda yo bali buki furana ko kenayo kukunu bali yo ke kujubayo karurupa ya mangaye so podia majanti yonga aboro IGAD ngame amima jana begi zoga pali zoga koronga ga SPLM ne inada ka extend period besi ono imo ino gupanga aboro na safa go safa abora safa ye bingote inada ka extend period besi bomiko gupanga meti in ge favor so ikinika IGAD ikinika lingana hon na endozu he wala na support gipanga ga ngaga tumaini nete gulengo gupadu chada aini meme padu rogo chada ani ni so lingara ho endozu hete and then kasidunga lingara IGAD ya endozu ngo hote ogwa organization na manga sunje under good transition government ile geyora gulegbo takadanga ga webawe no wejiwi geyo term kini expire
bombiko endorsement ho be regional body nga IGAD watadu abro African Union ogwa panga any recognized body sipo panga me iye endosugu extension nete so ka ya endozungo ya that means lingara ho ne ka fomana chipapagi transition tere ipare na do honi gitro na nwenga this is the reason so edu ha wale tana kongo kwa nene ye ngo gini pane kama ngahate tinya kwane tiru na don pa hongo guni kama ngate ye manji he tikini dangame gundu gyanga gire sando ni gulogo ku China yone kwandu ko kana burungo rukushika ka homa na be Chinese tipopo upangame ke karani lingara nani Chinese kini kakangame ima fwa bape lingaranga South Sudan na bape kuli nga too much ke funga kora bape belevete so gupado ya ama advise nga gupado hongame iye ke kama kana election kimonyi gupare kusai lingara kirumbandu heka government hengban ntihe so tikini kwangba kwa bono hona ida gupare te agwalingaranga gania murakoro du patirani kirikiri bono hona ida kuchukupangame imonji extension ngagagi peace agreement le belewete bono hona ruwa kujihete bono hona indozu hete gulenga kinalani kina SPLM umonyi jipale ni chia dulele and ani ni kupoino nga mara honi kakura chipapa hate zojio wala America watadu IGAD wala Troika mara honi kakura belewete so chiduho gupai duchi papagi pale wale ngame gini wena podu tinike ye nani I don't think ngame mi bingo ngawe wena paho tinike ye nani te bombiko kinogu raka doa wale nika continue ukigbane kumbatai bombiko raka ama da wale nga wakana borombia faboro nga kumba boro lingara jene honchi popo ima nyigu paete kino kido transition kino li moho kine mbini kangbangba gipane kangbangba apane kangbangba chimonja gana walemo chan ta datenga me kala si jigisingo iki extend hebole tikita danga jigisingo iki extend hebole jipara ni kando ando kinji ani du no ne go gana ina bise kusine chata ka da ka rupa ya dunga ya ikini ya belewe igbisia bulengo gupadu do honja dani mayama ku berana bare alia pak na ho do awele ngame wa gipara kurukuragba abroma duna zinga davura kina ejazo granene oguyo kina ho imatna ka fofo ka pai ka furanga imaduna zinga and then gupamia mia gen kurogbe ngame imo gupangame gipa ne kama ngahare tinika bazinga cha boro ine abone ka protest ka zinga ka rubangli jane ka mongo gupongo gudu chipopo gupanga ka opposite padole and then chidwa olengo gubaka bangli se du beyo wokeni yame aborona gyanchi yagin abanzenga lenga galingara yo kiru na aboro lingara gipare kati manyansa wongba tumbo guponda manji Zimbabwe yo wongba tumbo guponda manji ya jibasiri aborona yekini rubangli jane ogwa sakare yeyenga oni nogwa borodu bangli jane lekini ruwa hakini ya no ejabole kinawo ya safa anasafa kinawo anada aliapa gipare ni kanya savuru mbarego ka banzenga ne runa borolingara kanya se gipadulele ono kati mayingo te tima pakara chipati manyi bombuko kupangame gigane abazogole ye create a malicious and non gunmen nga oguyo duti beginile kamwininga gesunjenga ginete inu isungwa akoy so chiduru ya chini bakakara ngame ka abanzanga nga galingere yo ke yeke ka ruwa hakugya na jamelisi arekini kuru yo ke ka kodoro na abanzanga ne dunduko kenawe kiniki so gulengo gukeyo sungo guneka manga so rakama dawo ni bakakara fa boro gupadu hongame tima daku vuru berani gupa mine bie timirogo ngame tima daku vuru berani nga boro lingala kana gwalinga ka manga pati papa haya hone kama ngate ana ke bie na ni wokuno gudule yani gbali kini ali agere kini mo igidule ka bora furanga ya mona ka furamo wa mona ka tumboliro kan ya mu fura ike kingo koliro yanga kwan
So tidungo gwa pa du tipopo gupanga ga extension ina manje dulele tidu gubora bombiko gupadu hongame dungo version gudutini gupayaro ayo ka pehe cha kia fwa boro ngame gipare du wale propaganda gwa dulele tipopo pangame kamboka delimo gupana ni ngame changba ngba tipopo panga extend he and then no guri ogwa reason dutin so on hini bigu paya ngame ogwa pana manga ko ogwa mono yedi makta bunga gere isi ogwa he ana bia no bodun kana ji apa haja so tima pakara ole fuyo ngame inyame mara hote ani jigu pojanga ina jimara kina makta bio ina ji boro ndu ko kindu akusigene no ha guni kindu ko kindu akusigene no so ja pare dunduko aburune bihebi ima ino ha wale ngame ima tuke bie ngame jipare matna ka da wale ngakia boro bangiri aboro lingara tamban bakare tambwa he ana janga ha ni dungu hete dungu aboro na sana henga jipana mga ku South Sudan yone la gomba ngbacha South Sudan ni sine jipare ya bomiko amitiga amyanyenga South Sudan ni ya nalu sanno ne ke bie wo Kenya me zogarago bolewe vuruguri ngaranga South Sudan hineja abolna maukia no apanandu menengai ka apanandu amenengainya kono mobia South Sudan si kitona kula kutijene kanya mengbanga zogarago bon na kula te ko igo pai froninga apanandu kuvuru South Sudan menengai matafa andu kumbatayo menaja oguroni ne birane tigere gbore jigo ni legbo kaye ka jen japare ana yombongoro ni oni ye ka jen kina jijent guana pehe ngogu payana beraha mutamu munabeno jinigo mudia gare gbo ka kengo gu paidu liroyo ngogu ma beraha wana saka japare anadna ngbarago ka bijini paidu munka kehe kasidu chenga payo kamkete kandala mu yombungo kineri mogurago mabirani rogo an hidu nangbarago upamia da kape froninga upana misala benga gulingalanga South Sudan nene nzeme gudurogo yemba nga petrol gulingala duna petrol kamundu kurogo mu banajamga mu vuru America ora mu ndukulo jini venelingala na Amazon Australia wa Rondoni no Guaragore Malanzeme neye inanuka palaka kina Dubai gunadu ina palaka hakina boro matarayo zunbeyo airport wara gogudu hona kuruni gurogo na jeje patininga Security Council na limo aire jingo gwa boro na nina jimana ga South Sudan gupamie doni nenga guzogara godo awale nga ga aire ji Salva Kiir ni chuka nyame we wa atachpo gwa boro ngogu yelimbe kamanga sunje no ono wa kulukina kuli aire jindunduko katidunga murogo kuzokora nga Salva Kiir muke kamyanga midu yombro nga ireji Salva Kiir ni chuka nyame ireji ndunga bombi konya wo bikina ireji bulisti na kuru menada ka pe paha front ubamba taboro duro gulisti lenga Dr. Benjamin Bolmel ya mana South Sudan bekonga $5 billion Weboronga Manasseh Machar $1.9 billion. Ukuraboronga Paulino Ding Madol $300 million. Ona edega ngotulonu kuchingba tuwejeli mwale. Kachidunga ye yongorogo liporo sante gegbalia kinasa. Guvura ana soho. Azande mwet pitch papaha. Ana aso jivuralenga bangi sanli poro nina di maranga ga jino ga South Sudani
Bukura boronga Kur Ajing kuna ya $1 billion. Wuli Salva Kiir Tony Dogdedo Limolinga Adut Salva Kiir Mayardit Lina $3 billion. Kemi ajida kinjo onuka je kinopanga garanga mayom Ruai Majok Diana Tong Amos Agok Gregory Visili nga bio bazogo First Lady Mary Ayen Kawili kuti yaki jiko ku national security kuti ga koduna $1.58 billion. Ogweli mumunuka yaki na Mayik Tutugat Luak Kovurusu kuna $5 billion. Security advisor mi agide jineli Chingo guli mana for kontajam payane kininga Kovurusu Honorable Kovurusu gulenga na flash po Tutugat Luak Tutugat Luak yes. Limo manjaza nekemya sangafronia menaberango ono mwebie ono menada ka gidangani po oni ngo yin batunga abroad ya maro po marwel makir gaitie a kotulwal a rich bonabol bak mayen a kola I madut azande gi lingaranga sa Sudan ya mugani dudunu ko watadu chichipakine jabro durogo jili poro Japan renti ndumagi beli moya ne kumba azande rogu patela aywa wahadu ngani rogo ya gunai misarenga gbana kuragba ogwa boronya aminga aboro espelemo inika dungula choki amena manga heye mbeli moro pengrishinga endorsement rally ya aminga lanjera vuru espelemo boroho inizogarago Salva Kiir kini yame legbo bawarga meneda kina ko ka borunga bele na ko ya ku inizogarago mena bera ha jaireji ina kikeri moyone kinzi jaireji ndu gaya deputy ogwa borunbe chifo mena bera nga azanded bombi ko azanded ne yene ja pale on kana ranga euro begu panga ga endorsement rally mana kino ina alihe ikita biaume bemblehe ikini yekanya me boronho ini zogarago bole vrusa Sudani barakusa Salva Kiir uzogarago nga gaireji azande eja pale chedo oni ni paichpa mianye sanga gide ja bole dunu kote eja bole dunu nga kina deng dor ding bor nga kina ogwoli mon kaja maker bing ding boroyo sa ninja venere jaha nga Louise Lobongo no mwenoko ninja governor nga Eastern Equatoria dahabu watado oro gudu Eastern Equatoria yo wayato na jet nanu kan sensa chipoto sende ya ni yombulimo boro ki yombulimo walidu dugumana yame Louise Lobongo na $950 million. Ya kuna manga illicit gold sale, smuggling of minerals, investments in Kenya. Kwa manga a business South Sudan yard. Bumiko imeno ngaka ji zogarago ngaga irejine tagbali kinji kusai vovo kumani keye. Ogwa aireje manye vuru South Sudan okumani ko jobe yodunko. Ino zuboku kenyanyo ina benanga anadanga Kenya anadadai tidumere ke jigiso jipapal tiningame ogwa zogarago onenio ogwo bombu ya dudwaha udungu apaya mangaha ona kensend regba dada aniseneyonga wamana manga sunje mukini manjigana sazanga joma mwe bimono welika dudweje bombule kamunga japa ona kensend mienongo kenyame Samson Masena ulipa mbatafa ani gukuti ukuro wehe
Yeah, mina ada ka ada pa kuchugu pa dulele. Bombiko chiduna imo gani lingala na imo gani economy na wa maradu ya gidahare. Tina tunati asset bombu na gini ahendu yo gini gaha value nga wa kina biteka dati ugwa maradu bank account yo ya gidafurone. So gumana nga ani anga 5 billion nga ga kavurusu do rago ga ko bank account ga ko san. So ani mwenga value nga ga ha budget nga ga South Sudan ni dunga wa program san. I'm sure it's a little bit above 2 billion per year. Tiki manji nanga tiki pay salary nga ga boro ki provide facility inanga equipments proga facilities nga gani a hospital ki na dawo gwa pale the normal delivery nga service delivery progo a department nga ga irendi na baha gumana nga at least maybe 2 billion or a little bit more. Gulenga budget nga ga South Sudan, entire South Sudan, Burgansa. Gu budget ya iyo guboronga civil servant. Tunachi any guboronga civil servant munukajio mana from months to months. Do you know bodunko? Vurugu malanga 2 billion or a little bit over 2 billion. And then it's bekonga 5 billion. So nayame 5 billion nenenge ka cover 2 years. Gulenga ga kavuru sumana ni saka. Logu mara kwaji. Gulenga gu value ana pehe kuchukupanga oyanyani 5 billion ogwa. So gulenga gu the annual budget nga galingara vurbe ko boro ntipo gano uwe na gu kura kulie maybe 6 months or even 3 years. So gulenga gu value ngogo gwa manado gulenga bang saborosa and then tikini dawe ngame no gu kura aboro gu kura aboro le ogwa mana ne lingi kandu kuro ga project kini mecha kini mboka jagen gu jane du bangmanda Kampala na Juba gu jane gule go yembo ka je charge mana I think $250 million. And then mukubingo wa boroche du na billion beyo. Then gulenga gu jane na chene kan dukindo de woli. So chene ka connect states na baha. Chene ka connect states na baha. And then on kini dupa ya wale ngame tikini ka izigu panga ga transport to faboro kapna ka izigu panga ga inanga ga food distribution ogwa ringa ani ya wakufora ani ya ku Western Equatoria gani sendeni bawena he anenge ka sopa gani binonyo and then kinani ya kini ye kuzumbe kini ye na ani ye kuzumbe ogwa he awande ananasi ogwa hele abambe ogwa ni ka ye kana kujuba ogwa he no authority ogwa he ne yero ko popara lingara na bodu ko tini kaye ku jubaya ogwa bodu jubaya ikini rekara ka bana ngakara ka dunga yo gipado le da wale so grengo guwe timi me bihe yani ngogu kado ono ejaborodu lele idumuna jamana na bodu ko tipake na tiyo and then kita je hebele vuru South Sudan kini gwebele na destroy gani value ngaga gani mana ngame ejamana ne ye in millions. Okay, ikita he imwengo che kurogogu reserve bank nga ga South Sudan tipogo kwangame kasidunga borone ye boronada ka fakamana ikindo bingo hokina rogo reserve bank nga ga South Sudan tiki preserve go value nga ga gani currency local currency ono gipare ngame marate inatajia haji amine yewo gudulele in dollars ikitajia na bandolo kini ndukano ka severa rogwa bank account do Uganda yo do Nairobi yo and then ogwa manane Nairobi yo tigango ogwa begedu yo ine yake ka boro gwa manane ni bape bank kitamanga profit lihe
mukubale chamu kya chamu gamana ni do bank yo gwa padule achika wali akumana manga mangali gamana bakinya wachanyenyo profit ho mangali ete baritina feed guli ngara wale nga Kenya Uganda ogwa padule. This is how life is. But ima kusa gimana na bodu nuko vuru sa Sudan kini mwenye tina feed kina agu economy ga Uganda ga Kenya go gwa neighboring country dutini. This is how Gani abazogole ina destroy Gani lingara. So tipo pagupangame aborokini bigu paya walenga South Sudan is a sucking ground. Yodona jakada boni kita kusogwa manane amikini nduka fidugu economy ngaga kukuralingara. Sikini da yani a sucking ground. Kana alien kana reverse nga gipadu lelengame mana aluze joka ye kuvuru South Sudan ya. Honika undote anakandu kina wale aniki binzaha gyokurani kiktikyo gwa pale aniki balengame awirani nikalili awirani kisona kibinzaha gipali kini nduka na work na gipadule tambane ani nduka tukura topic. Yeah, Samson wa muna afulamina edaka food data foro ono muna jangalete gu budget nga South Sudan ya olinga 2.4 million 2.4 million ine kamo divide he no singa mini mangi henga kabrondu kurogo Google kini kanyame South Sudan national budget monika bi chinika ye for na 2.4 trillion South Sudanese pounds. Then mujingo gumana ane chinandu kurogo $5 billion yonga kam ya kikimono dungaha agia pala zanda nani chipa mimeno kono mwengo pa chipa pat mangba kaino ho wogumanna na dokmbogo onini wali gugore ale gbada da ni gurogo chidu na bangwa paitininga ajeni ka akura rogoy ho gugore ni ka duni na sunjetin nga ine ka dade kiputa hatki me bombwa menga basendeyo watadu bajiko du tedo na chingide japaren anikini ndukurogo we pai mieno nga na ima kurogo ya ngogu apai ngogu na manga dikiri ulingana nga South Sudani wene njiko gudurogo minga dejire dungu njiko gudu yo keni na manga sunye kutini ka South Sudan ruwa gire ono guzogara gonando awere naga Salva Kiir naga ko libu minanya tio aireji ogwapana ona ali moyo jana jizi betahela ya majenji kokusayo kini eno gwemba nga presidential decree do nazo garago menera kafuti ya pai front gubasunje miana manga sunje rogonga immigration njikona yame guborona njera kuli immigration yemba ninga director general guborona sheni nga minister of interior ministre des affaires intérieures inspector general of police na shia aborowe watado aboro biata kini kafu ogweli monefu minister of interior kushia director general de gwe uzogara godwa olenga kine decree Salva Kiir amanya wo chugunjuka apehe miaidanga awote aninga aboro espelemu kinalani nada ka shokwa bolenga na decree Jona bienga ogwanji kodu vuru South Sudan hona manga sunjete chuke ye abola gbudi sare gbokunvonyo ka sovra ke ka zo ga buru na presidential decree
chono biku paya orengame onaje decree ale menga Salva Kiir Shabor tiki manji uruwe watadu jimosa oniki akajanje bale oniki yukula decree nga kuma kusajinene kusai bombiko ogwa borombi na ko abajangba kongo oguyo anafura bete ogulan na afranayo ina yame boroyongba sushi Salva Kiir te nyame kumba na budani kare ho amina ida kaja boroni kusayo amia idengenia amina nyonga kona kina buda amikite bigupanga kumwe buda wale ikini ene decree kusai kuna sana inge gelenga jine kipe kurapa ifuko kyanku kini sign wakwa sign ile imana ni ku SSBC yo TV yo na radio on hiji chifo betale bokunuka sana inga giboroche ni duane ni weligi minister ni dule mi bio ni walet ikia said the race wa mama jeni cheni grogo kusai Piapa meneka kata bete fugoro piapa na mangi chi minister nga finance I think some years gulego ya doko kusai presidential spokesperson attend work so gupana mangi chi gulego orengame ya idanga kajia rais ya beranga pajia minister nga finance kusai te so gulisi ye nani ikini je kini mwenji he attend work mukuni ndukanu ka gairo he ka edit kini ji limo minister nga finance kini mwenye koyo so ikini zaka wo yagi da harogo TV le ma fire call and then 2 days later ikini ka bi upangame attend work duna mwenji editing chugu listile ikini kachika kusai so gulengo gupa bogura PR yes Japana pekale ogwa boro ane mboyonga arukumbata yorogo gizogarago kepenga front bomiko ina chiyo ina yarogo panglishime birds of the same feathers flock together nya ogwa jire duna bangi sapopora amina agukina zona ebirale apale ni na aguni kamubyo bubulizile dagbarat amidundu ko popora kina sa so kachidunga azoga arago kina berani arukumbata kina berani ga azant apaini manji wogere ke penga front gubeshi ni ke ka pe frani ngame sogora gonandu wenenga amida kuchipanga bono boleni zogara got kakuvura ke inchi dogina chikoda gba boro nyake na koso ni zogarako chidu apai manji nga Under secretary kino zunbeyo ya shako kumonji jimowe ikine jikokusai kuchiogwa pamia janchiwe kenya kudude gbogwa aboro yeli mishili moko gumasi anapele watadu gulegbo Salva Kiir ambriga ko budaka kweno jinizo jinodu korogo ya igini ya kusaini ane kukinisai boro iya point boro ni monji jimogbo we ikine jini kusai appointee ulibakumanga Elia Box ni deputy governor kwata shekilingo gako kumate bamiko ya sharoni tinada mu shogwa boromada kamanga sunje nenyi ministers county commissioners ogwa boromada kamanga sunje nenyi kukindi namugere kuja kajanja imaja kokusai Honorable Joseph Bakosono na duni gurogo pakuragbane nga minister nga presidential affairs upane bipa bazogo ya maja kaha kusayo ejabori yarogo yokusayele bazogo apengandu jini pai kuna arogo yotini kusayete angaki nejo nga azandelete Honorable Daniel Badagbo nanja former governor yeshako pakuragbane ni deputy governor chi ngo ogwa pai teda oni ni pai chipapaha Samson Masia gusana miada kasana onani mukpamisanga kuchikupa mara ka penga
gini hedu na manga kujewani. Bagale tamba na wenesa ga wenesa na ga sana ne ngba ba wenesa na edu. So gupa ini mi he gipa ana aboro na tapenga gen council le idu na zo garingara gipa ya tapenga me boro hoke ni zo garago kisisi Salva Kiir tere idu na bigi abiare bombi ko gini he ina ido gupanga me ogwa paye ga ya paya manga haya da chimonji agenda kana beyo ogwa pana dunga me amineka zo gaporo for 150 years sile ti ande gi plan dollar and then go boro kay manje ja pare kay implement ja pare ti woro ninga kana Salva Kiir bom ko kwena ngomuni ate kwena ngini paka ko manje te kine yodu na manga ja pare sidu minareka kafa bambo kupanga gare bo idu nina okusete idu na nya na stadiabo nga gini ne du cheda imweni hana gini ne du cheda imweni hana bonko imweni kupanga me gibole inika manipulating nwa inika yuzuni nwa so chidunga padu chipopo jabo dulele and then minareka fura Tony papa gipanga ga ina go yaboro yazo no gupanga go ishunga ga bakson sidu gupa ya zo ko bakson tini gupa ini mi het papa hangame bakson go borodunga straightforward oye mweko ni presidential inanga affairs kukini ye na system ngame gumonade ke biresi muyenga ke biresi na kana burugundu hengo na kana burugu pai na bipali ngara anyanga ga personal apai mukuni jeyo ke ye nani ngamana nuka ke biresi te gulenga wodu ko bihe ngame wodu tada sunje manja so wale ngame gege ya boro na ye village yo kini tumba mara kini roga mara na aswali ka gana ni biresi le kati mwengo bolewete ikini benga no gibole ke mbuni kinana apa yang manga forate gulengo gupa na gwa paya bulenga kura paya dukene gihe kami apeka nga haya dutch papa kana gani a leaders campaign ya magbari ku gihe ni kare and then gura buru kota ngoni rogo media kipe gupa pena njahare so mi asa danga ke link ye kutini tebomko ya chandu ke na vundu hapa but chidungo gu chain ngo gwa pana manga ku J1 ya kuropa ngame tiapa duku chigupa gupa yazogo former minister nangaga ayo linga Jaborom Angelina gule adunga minister ngaga defense likini ene system ngame liada ka reform the entire army Jaboronga general sunga du nga generals everywhere le ka reduce ge number kirita yo guyo duna education background it's just ka promote yo kuchikukura stage popanga ina progress until hoinika dani galimo politics yo taduka retire ogwa pale and then pakini dungame aburono sungo ikinduku ina yanga bill famia kiame ifuze kira nga zande zawa induka banda reisi nan likini achame waame ajengo kupangame yozu boreisi rogo rusankizu ikizu buletele uzanda za wale amikigiente kalasha kashidungame pa maybe inebe okonye guduyo lechama ngasunjete iye no guduyo ikiruje kafovovo ho so ikini biha wale hene ngame kalinyeki na hone gugaye gupangaga unknown gunmen timo jigo bomkochi wodu yatakuseze kira kini fuefa non gunmen kamanga gigbana pana nene kini fuefa bandanya gulengo logic dujihe so eja bole kini ka create apai ngame gupaya create ngame ilinga minister ngaga defense lina forwa order ngogu kakine race na afu he geli position nga kafu order wo gudulelete and then skinda bole ngame ogwapa inafukina order fulinga race na ye limonji wale instead
linafusana etengame gini reason du ya da imanyi gi party ne because ina biya tige wale ikini bienga linasana nga too much kalas ikini foyeli so chidunga tungo gwa pana manga kujewani yo aja parenga based on the interest ngaga individuals SPLM ma lost control ima gbelisare ngara ima bulungo apana bohodunduko chida wale kuvuru berani kana manga pati pahanga aburo lingara ya anakanye kana kutigu uzogara gore kini ndunani so gi degree na parare podungani nandu kuji gira goyo ka koha konyo wenenga ngame iye nenziko ke yenenziko kimaiko kuno kadu adu fulani wenenga gipara na kamanga ha eni kamanga gipadu lele meni kape kura hapo uwe tipo kupanga ngaga zoga bakusono imaino gupangame bakusono na bakere support beko Western Equatoria and ye na ko tipo kupangame gako support ale ku convince yo iruna SPLM and then no gupobelengame kasidunga election ni kamanga kukudu SPLM nyo SPLM ni kajbian vote bulingo gwa mathematics ye manje ya mamanga but sinda olinga wena ma suspend ogwa panga ina election ogwa pale so there's no need for him anymore ikini jika kusai and then pa kini manyingame meda ka pe frani no nduko Arizona aburo ni ka pe ka froni cha ke barugupo ini mihe pa ye manyini gurogwe yembe yangame ya no fa bolo aguyo kikpi and then igi no for guyo nadu kena ena masiayo so gini podu gupale mangitsini gupameda ka pe frani no ndukonga cha manga by accident ite podu ya makoho ka orchestrated paingame imeno gupangame orgoli gani lingara abundu manjeni kale aburukina adu nogoyo bundu beyo and yani pakusa habeyo mapakara so ikini manga gipare ngaka na boro ti kushigupangame bundu kina baboro anon ganmen dunadu and then aboro lingolo duno bundu beyo so ikitipo gupangame create gupangame imanji disarmament gupana manji ya na boro le ndu hedunga gipado le so on a big party ngame within one day minister ngaga jine kini ye kwa afraro go radio kasidunga asekale ne ye ke kasanalo mundu ono ye kujimo ye ke uko baki kimanje gwa pale so musana ngatiro ngame wavura manga tomburo yo gini hedu ye ngati nagi pale ka disama boro yo nani tinia so basic paina manyi kana gbahane kalas chikin dawle ngame disarmament kulu so ejapare chamanga by accident ite edungani yama plan he and gupameda kapea hangame gilimo hizo go elia box le because ibihenga because ye edeke yebule no gupangame iye na elia box popo gupanga ka trigger guvura na manji guvura ngaga dagba tirani na abare na azande inada ka trigger hebelewe itiye ye na kotini but ibihengame takuduho timoingo tebamko kwa tolerating gwa pattern ikini bienga kunga very hard yana kunga very tough ka convince ko wala kamu treat kingo kote ikini kochiko kusai so Arizona kina ho ona ka gya ha angame egredu ya zoko ko beja padule ya zoko bate ani moino gine apongo guna sisa na gine apayama ho yeyeni namo gine podu ina plan no inike na mumonje kama manga ya ni kachira kusai so iye na badagu pamera ka pengame iye na badagu mission kina ho yedo gupanga kamanga ha ti woro badagu so ka badagu adunga smart enough ka realize here then kalas inika manga gupale ki implement he ti woro ka ha ani ki gbari no kina SPLM oye ani bingo lingara wa do ha guraka anara ka wale ngaboro lingara chimwa ti eja gani abaso gongo yole tambwa ya bakal tamba uri bakumba na menafutamba fu David Mesa ken uri painonga the reality is SPLM has lost control kinawa hamie bihe uri bakumba
ono ogwa zande dulogo yizo gambile ina yame amina ndwandu zunzu control ho amina ingishi hete bolo jitero mbulile amina dehikina bolo ti jiligen uzogala godwa awere ogwa bolo dunna liyoyo waga bogura wale bamiko mitimi wenga nonsense kalam farik ma gbali na ga nonsense kini yena ni falet na miya hango gumba to aboro kam ya fareme bogura munya wale bogura munyu wale we japana pekale bonon na kidarani ane ka franet guzogara godwa wale do guboro Kenya funi mumanju wale ni kyongo kinako kimunje ke yomroro foni kiame gupadule mumanju wale kimanju wale gipanandule mumanji dikiri awle jinedu kikushi gari borogozo garago kusai mukyongo yake nako kimunje kama sana nga kemi munje wo kikushe ne gere yedo borna sanait we ya share earlier box honorable mi mwenu nga kwa imanga kwete kuvra dunga bora espele mu gupamine ni chipa earlier box nga mari mwa kaye na ga panga musainiane kukini onga kina ko kisan kusana sana ngame una sainiane mi sainiane chipa jine ogwa bona sana wogule bingo we na earlier box wa na do deputy governor na governor jipale mwenye wale ona jembele rago nga kinaina nimbijiberu kwa ina ya wa message na zini mbijiberu na jini mbijiberu on piapa iduma bienga choka nyame guboro ini zogarago ni madan yeye mbangane mbozumbe kanyam manjuwale mukimanjuwale mimweno nga ya yamba ele boxa yamba mumanjuwale rago maonga koyo borana kidini grogo ni babundu mbaje na nzarayo kana gani borodo ho chinika gbali ni mumanju wale munya wale kukini akote bazogo dunga tunatona zogo rago dule temia matnani zogo aboro mbokio kizogo avurunzarani ku county commissioner guma pefelero fonine chichu kemia mangai igini benga jebole rebo dunga gumbanga yejikokusai na gudungwa pai azande anapige japali bumkotina doni ni paichpa oni awole ngo gugo yebe ohia sunje tinete mena pekina lengo front bana kuragba aboro yechpa kinoni ka paka beteroni ka jikoge yo bombuna ka manga ge ya gbasende yonan aje aboraida ka liaja ni grogo ni ka gukina rogo ngamo ne ya berancham ngame aje manyesa rogoroyo ngba ani nihe kini nduche kuti yanga dogu pai anadeka jigiso kuti ninga arukumbatayo nga gazandeyo Samson masia miambugire kufura chipangu gupaka dungbari ni hikpami akutini anikijigishihe bombiko anasa da kajian sangboroni dunguroni ma ken paifu LTS nga me pobi data froni nanya kanyaka pobi internet kanya na manga sho ani mwingo ho chipasa sasa no na babare anada ka manga gilare me kati gbaga ben bakale tambwa goni ligu dudulere ogwapona pe cheda ana asada kamanga sunjena bomoka na manga sunjena ni ani kadubole wakina eji ereji nazo ga South Sudan ne gupaya boli ngalaida ha uyamanga chake emina pebele minembro nga ereji de Salva Kiir na yame wo bikina safi ereji wazo galagonai Richard Malesh na yame this channel you are using is only supporting us to watch you, not to join the discussion. Okay.
gukura sho anika manga ha anika oneka join aniki seki asaka guni dwale me ani yena ani ngutuko gukura gani sho nikaye anika asada kakida linki mwaiko ni join nani ku studio no sipa ani seki kaburo duna pangwani minakida link wale kama link on the comment section gumona kai daka join nani munga welcome kika join nani so masia kinopanga tina da ani gurushi gudwala me maybe go next show ni kado and kakida linki bonika de ka duna ni studio no nikiye Samson masha muza jingoji yanga danga gwaru kumbata ngaga zandeyo tipa ani bakale tamba gupagu topic nga gani abaro kumbata duku Western Equatoria minafura in general oguyo du ayoyo oguyo du sowayo oguyo du SPLM yo gupamia daka pehape fulani noni dundukongame aninga zande animo poya sipachirani bangirani na bangiri kuratunga gani abar kumbatayo mapoya sipochiyo kipoya sipa gani tunga na kipoya sipa gani kindo kinipodu jipara mangatini bombiko gupa ani reflecting back kuchigani ogwa boruga gani abar kumbatayo na dumbatano kusai yani duna kikitiyo yana fura kini peke kini yekasi aboro kini manjogo apango gudu kini peke ogwa apa duchi pa bana koragba anyenga wajiyo du arameya ndaka pepe baiga ngame gani abar kumbatayo do aramene imo poye sipatiyo kipoye sipali mazande kipoye sipagani kindo bombiko gini ya nunga koyugo nyomusete koyugo kodati sete inandu koyugo kana sokote fulani egiyole ngaje mabakusono egiyole ngaje manunu egiyole ngaje mapatrice egiyole ngaje majikodulele kini manjugu pa yawele ngame aboro na sokote chiyo daba chiyo were aninga zande animal luzugu value nga gani limo na ki luzugu value nga gani bangiri aboro atunga na bodun begini betirani na gani abar kumbatai ani nga aboro lingara mane fo guyo nani ka pekino gu pangmanga ya pehe ka paraka tirani da batirani gani abar kumbatayo oni kitanye oni yugu nyomuse fulani na koda tise oni kini yugu kina sokote na paraka da batirani gini do anaka ruarme watadu generation du na sona wale minada ka duwa nunu minada ka duwa bakusono minada ka duwa patrice minada ka duwa yogu borodutin bimana anaka inherit kino gu sokote ona manga ono yugo furani ke inherit kino gu apongo gu ona manga ti yebele na mo paraka futirani kasidungame wuli na mweke ka rugalo munajeni ngake na kale kasidurunga wuli boro pepa foronganda yipale angmangate mukujini ngake na enem mukujini ngake na kale ngaji bore na sogalo yapale kitna ka plani ijiro ikachiro kusai gini hedo na mangaransi ni wogudule nga gani a leaders gini hedo ana binga unity ni dagbatronia gini hedo ana bikina gupati ni ngame ke jinsungo ti gini ne kisungu ti gini tere oguyo ya franga dagbachi yote gini sikili gani a baru kumbatachi ngoni anakaru kujironi unwane on kini yugo ja padu lele fran kini yugo akparaka kini yuguli ko gbogana sino na apono bodun ko ogudule fran anakano wakado na mbarago karuku jironi chidu gumeme paduro gogi payole bengame aninga zande
ani mo lose value nga gani ani mo gani li mo ma loss ma value bu kiki na birani na ni ti bolewete gani mo nyi manja pai ti ma poye sirani anatani kina kunjirani bangli jan be gani manga pai na gani ambaro kumbatai tidu ana yeti ne gipadu lele ngame gipare madati upa ane doka ani fura ti papa ta bongo kana furanga ti papa haya cha rungate kasidunga mina manga gugone pa gabogura apenga fere ya ye ino ngonga gugone podumya manga ate na kasidunga kuna pe fere kuna rugare ngani anga che ngame kuna kajaku mine kajaku chikoni gugone pangane te gipare duchedo upanga ani manje ani zambo she da batirani ka ruga tirani da batirani anjengo gupangame wa kuni yake ka pepa fere mene ka dia hakena urogu panga kuna soga mi ki create enemy ki create apa kuchiko kaida ka katako kusaya za so eja hene do na ganani kusaya anga pa position do aleme imwe zande imwe boroga gubole ni ka representerani eji gizoga korodo awelele limo dutini hongo bukamundungu ndo munjete bomiko gini inafuki na limo foro ki for title foro munuka jeke na okupa kuna pene ke yamba ngamu mwenji padule ya mama ngate munuko sungo ya wakana ina yama ko sungo ya wakana koto beti bundu ho munuka manga hate bulengo kuzoga porodo awele dwani awele rogoyo bare ani doa ka ani kojitirani wasan kaduna umetirani ka sadaka sono sagani rago bombiko wana kodanga tirania tidwana anamale fogi propaganda ngaga zoga porole guni nakula no kipeki na gani mukuje no kalasi kindo mongi uli na mona gupa no mongi koliro no gupa nika makare manga karibo se hebaleweya so japadu lele ani franga ti papa ka gete kanga gini ponzunzu buna mangarani mi namo na gani abaro kumbata gini do kano songo tini sende kapeka gini podunzu gini bunambu sarani tipo panga ani ruho ke yugo ho fu awirani ngame nda oniro kiwale ngare bo ani sungu sende ka frat popo gini podule mbiane kamanga ka resto gani dignity back ka resto guli marana ni gbane na ka resto ogwa pa ya abora na gunderani tini kini birani ngame ani dungo ogwa boro lembe ka dunga lead wana frare gu ogwazande du Central Africa yo inanjera kana kucherani South Sudan no ani du lembe ka rescue yo bomko ine bienga ani dudu no na power na jeneberani lembe ka roku bangboy oguyo du ku Kongo yo rogu papara Kongo tuna walidu manda koronjing bayo walidu kakura nyangara yole kanduka kura bondo yo buragonga gaza nde mokyo kuvuru Kongo kisisi gudu South Sudan yo eja bamya yambali mona bodu nkonga rungorunga alingala rungorunga ba beaba inanjera na boyd nuko kana ku South Sudan no so kani du ngambale kefuyo ana sono ngaza nde kani dunga mbale keti popo kupangame ka sono satirani na ka kanyaka salirani yo chipopo kupane ne ka gyarani ani kiruwa borosa ana gulenga ana ka fupia pa fogwa borodu Central Africa ki fupia pa fogwa borodu Congo do ani ni umbarani ngo gwazande do ku South Sudan no ogwa borodu balimbasa zande du Congo yo inanjera kana kuberani gini do kana dunga tininga mbali kefuyo no guyo du Central Africa kiduwa borosa kimbungo gupangame genti ngame Congolese ngamo wala Sudanese ngamo wala Central Africa ngamo language dungani anagia tirani wenenga kino kubangi sapadu ana pehere kami wo mia pegi pazandele kami nugu Congo ino ngami nenga South Sudanese dungami bomka na pegani gani language kini kojena English na Arabi rogoya borogwa brodu beta brodu Congo na Central Africa ina pepewa pazande ogwa padule so gupang me kanya kasangame ani sungo sende ka discussing gine podu na mangalani na gine podu na manga gani leaders ya kodanga tiotini tamba kasidunga pa homo ade kusini
Upakemi azande upakemi kwa misa kutini chisa wo mi ara ka South Sudan yo mi na frawa ke na mwa si afrad ogu ya dunguna azande ani kinu kimbuli soda kiri ani awre ya na benanga gomono duna na mangalani roga kulani mi nungot onali gide ara me kimbuli ara me ya me ogwa gbagbana paidu dagbatirani ana fa sene dagbatirante an yombroni an mambo gwa pare ka sene dagbatirani ikifu senane ikita gbani ho borona da kai mo kana kurani ukurani na ida kai mo kana kurani buni na gbari kan na limo kurani kuchingwa yo jinile higbari akanna kineli mo jinile kuchingwa yakini bianchi yo mini yena limo masia ni yana kineli mane kwan michi miazande minafura fu paranga bor anga eja zogora gona biyo tegbalani ga zandere iwa Yesu Kristo Bible anya me kungagu yangada jene duko yodumbalin eja bore magasalan wani ko sungo ka akpara ko zungo jio wa borat no zungo jongungu ako ngungu fugoro ningba tueyo ni kale hona bigon bion onmbunga lirani onmbu afu malaria ngwambuli lizande kimbu fu malaria azande gine pibe malaria kinje azande gi yemye drip chibe be malaria kinje egi azogora gona biole salva kirenya frani me ayre jindungoi nambo uwenga he hoke mangete inada besha ano kinso patio oni kozungojio oni ngona zeloma azande paranga boro dogu denga mo kumangamo mumbaka jichiro bawarga ne mbatai kachifradu ngamu ne karuna kina namu ba mu deli ba mu chipa bawarga muru nani ejabole anduwa kani kusukoyo no boyo dunduko kuzeyo awara kusweyo ifu anaida vovo abolonike ye kazo gaza neroshi nombaliyo ane kamanga uli bakumanga Samuel abijon mbali duna toroko hokweli mi sunje abanzangeli ntipaka duniru kumbata fazande kwa maimba ka adu atinite kwa nje kumbogude paranga gani uli bakumba General Philippa Yobogaza yeli mi sunje anyanye mbuyoki njinia paranga gugana duma wale na nene munanja mvumfu ya ba Philippa Yobogaza chigusa kweli Alson Magaya mbali na doro kwa ya fane me weli mimburu na gana nga bawe na alibwa disneva mwale me gana nonwe 19 years ku nanja kuba matazande neli mi sunja anyanya movement 19 years kwa nja leader gana nale me mwai aniko sungo ka akpara foke na ja abona nga chunye mbalinga yole azanda an bakaditiran papa ki pefu mono bulet bawara gana ye anaida mundu karu ani bawara ga forosh nombali ja bole momin sumuni katingi de poyo waji masia na mangle mitingi poyo meno ngami ani hanemet bomiko ine na bad news nyomunye hekbana katibor tingo upake mimunje kutini ima inonga bawaraga ka bawaraga ya bawaraga fiyote ogwa mana yatna jina ka manga ogwa paya manga nani kumani ke yechifogele tinika pekeda fogwa yani ki jebe yodnugo yanga danga ki boyogo kambai mina kwa kumbali ke pingo ni poya ogwa bazo ngo ogronga zanda rukumbata no guyo nazo ga South Sudan rokura ngatunga koni pingo ni poya bolo minaida idunga tikinaunga ukura vovo zogarago kiye tipo ijingo yokandunga no yokubombu kisoyo yale manga ka ji onhu kumunga ga South Sudan kimonyo go paya manga ha kini kati na nete tina da isungo ka bienga dugu milemba ta matafu go ferno na pidoy
Mary Fozia, David Misan, Richard Malesh, no wabro dunduko na birani tamban chipa jogo niregbo ka birani one ka anya manje wa mine yombuli ma abro biata ingo gwa abro ni kempai fran ti ania oni kenga pa ani ni go woli ono birani kama kenga pa ya mi nongo honga me online ite tiniko igo chunga abro kino na birani online ono chigo ngo no limonyo wo kuratata mana ana manga hate ana joro ni kugume ani ye na gulimisa pani do LTS ananga gani lingala chipaka fura chipopogwa pa na susa vurusa Sudani rogo lingala zande oni ni kupana susa honorable Elia Box deputy governor Belinga Kote gani deputy governor wale ku Western Kote renga honorable Daniel Badagbo anajeje legbole kafusen fazande ku Central Africa yo kaliogu pai ne manjirani noni dundukole nga gani bien kinike kyo mina bena ono mobi gupai ane manje LTS ane anambu patoro kokinji fubaira kudulele ono mobi yipale ane manji inanga postage papako uwene pai manji nga u posta na manje papako le kinaha ya manji sunye na ni Central Africa yo lo shidoyoko ni official portrait ngagako kinajisura ono bie LTS manjeri wo ya recognize LTS anafutamba fuyo menera kajida gupaya na kehe Zande Media and Broadcasting Association Zamba editors, presenters and broadcasters of LTS solemnly announce the passing on to glory of Sa Majesté, His Majesty Faustin Maxime Bringa Takama, le chef roi de Bongosu. Ya bachika ko tiramejiwi bai na libwa ngaga bawe na san jiwi rogo san kama libwa bawe biswen bawe na san 1951 ukinika gaberani rogo uramejiwi na nja bawe na mwambe ti rogo mwambe jiwi yo wekuchi boru na biama ukuraboro make uri python nga Natalina Sand anajara kugume tipa jagare bo kadunani sigire bo dulere ono ano zubongo zuboche berote anima tona saka payale mbirani ngane kiso ale bodu bero no groni na ya wale kusa moneka karagachironi katona yilingisa pale tunayo kajiana ni wenengai anikini futamba enfugu kindo nga gazande tamba enfugu ani bokindo gani rishi bokindo ku kindo yo anajo bero ni ogwa borona uli kapazande kinji oni gigiraja kinji ni mamanga mistake ni mamanga era pache do oni bupai fleti guboro dunga amvu mforo watadu dunga rishi boro Mayanga tini mote munanyo oni upamini penga gani shirishi bokino minejo bero ulizande hon na frowo gulet munanya bokindo minejo beroni kukindo yo gani nekindo nanani anajo beroni kukindo yo gani bayre banyeki uli bien nga sasa na ogwa banyeki na yeki dunduko dumo fuyo kumbatayo bazaji baso ogwa bodunduko na songo de kindo kamba in front azande kenya munajana tigere godulera ane jigisto gani saka pai
ono muasaji ka songo de kindoro wujene kam songo jeroko ketidunga muini kpara fumbali muni kpari fumbali ki maili mo bakindo korogo na kindo go kindonga gazan ta peki pehefu gani bayre banyeki urukumbatanyo ngbana nyenyeki ko yugo gupanga kinaboro ngazande gombali akaraga kindo fulani cyari mwaka gurwa watatu cyari mwaka ejintona mekeda ha mbuko nambran chikina unganga zandete anajigiso no guchingida pa ni dwana cyari godunduko kachidunga bambatale bodu mubirane maneka nyame gadawuli pishaboro ngbekiwala pishaboro ngande kina bora zandetu gupayona agia hanga tunga yong basu shiwuli zandete chigeo biye aparanga kiko kumba yong basu shizande wuli zande lize ginoti mina pe front moboki nda pe ni kenyona agia ngate mina pe he oni gembe paranga yo awara kumba yong basu shiwuli zandete kama abena ngajiredo kanya nandara du banyiro mudi nandara kakpali alani mananga jinunga nandara banyiro yete mumwengo ga nandara kakpali angalani mananga kupami apele mukabie du kopurani wo ulizande kipone yoguni ngapara ona bimasi amasi na mama kina ropa zande ukura tunga wamuni iji pa ukura tunga nikanuka mama rogo kura fukokia zenkito no joro bale ono wulizande na mama kina rogo pazande dagba kura muhimano nga ayuwa jikumbogu na mama rogo pazande manu anu kama makire ketengbaro wogo anebero kura tungati minape afroni aparanga woni gesha gasale nyani magasa deyong basushi wulizande ani rogo jitirani yikinomba ya karaga fulani ne mbali ya karaga ha bombi ko kwa sungu aliyo kibienga me avuru henika duaduti kana da cheka rogatira ka batiko wuli azande ya ododo na ide idunga avuru kindo nyandona ni dungu heta bombi ko china da na ili sosongboron ona ya kani jingo fugo jo kandu nani tili mirogo bagodogbo ya umuko nani ngapai da kwane azande bakale tambwa expo ni jigoni legbo kadu nani anakinyomroni upani ke tidoho ngapelengo anika pekina lengo froni azan ani shetani deru na uwo maderu anika pekina lengo. Okay. Da harika bitrani ni bole tamba en Samson Maset pajaga legbo kadunani legbo le rago masanya Australia ya ono kusungwa jimoko kango gunyomu azande duchiko ori yomba tunga gushikiri yomse mi apa agipe foro bulele kamuna rara tiglegbo le ukuraga apa edu kamuna manga hakasangbara goshiro ono mumbwedu nuko mukiame muneye kajia muneye andungwa tirani kurogoji pabe ngaga azande live talk show LTS bakale tambwa bali duno bye bakale tambwa bali dunoni aniki bisirani bali so